sambibeso ubwo musizo ubwo musaza sambibeso okubanza tukumwakura akiza twamwakira aine tuwarangi kwizera aine tuwarangi nabagira ntuno mureba tentege turumu tuwarane yarimo niya sambibeso karagaruka n'imiziga na cyamana stanure wakasegese nagira samu bibeso ikintu yankurire corona tukatine cyo kurya mpungire kabari kagenda n'ibigero kuza kabari family yanjye niyeri kandi wanje n'urukungiri nagira nazo mu rugo wanje nabona konka nkasakwiza rukusafaringa nasanga n'inturo mu rugo rw'amazoro mukade hariyo wamucya mujoyi mazoro yo kasanga kunga mukada kambikire ngusambibe sakakwa yagwaye ubuhunga kunakuna Amosi yagwaye ubuhunga ntabwo twabonye kandi n'ikindi natubarandi turiyo mu tenti tuganira tenti ya sambibeso cyasinye kundagaruka imiziga ingurarira tubarandi yagura cyamana wanjye stanure yamutwara nasigara n'abakedo n'abandi kugira ngo samu bibeso kuriya yagenze natubiyabira tuwarangi nagira nti ninza kuvuya ntera karuru nkatere sambibeso second route sambibeso akatereza mutwari 10 tuwarangi yatereza mutwari 50 second route sambibeso yatereza mutwari 10 kampede yatereza mutwari 15 tuwarandia tarizire twayekora doktareho tarizire sambibeso weta kahimuka yatambura mpaka yiza n'umuntu w'abantu n'umuntu atahimuka yiza cyamwana wanje hariyo bakamugura stanwe ibigambo turiho nyona kene twimuka tukwakira sambibeso twamara sambibeso twagoma amasi kandi tunaje kuza Mikoro village Mabongo Paris batamuhiya ntabwo badofite abajura bashaka mu Rwanda ka musaza mu Rwanda ka samu amazina gase amazina kuriki samu ukavugambara tumamara kuzamara kumwirwaro kuna mwikize murago mwirwaro murago kuna mwikize yonti Joy mazuri yanje waguma yetu wahereza karuka sambibeso na moreni na kene samu ukatembe kiro natemba na ikano akagambira Victor nabyo ni kifuzo cyane sambibeso nkazasuweje ubururu bona babutire navu yabakunyeta munyangure akuza gutera line ya sambibeso najo ininga nazo musa line ya sambibeso ikintu mugira ubwenge Mariko ukangase abana bikuza ukangombiye tubigambo byenje howe bigambo tamuna magezi bakubiya